Zašto je bitno sećati se, obeležavati i produbljivati značaj koji je proglašenje autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve donelo crkvi, narodu i srpskim zemljama? Ne bi bilo preterivanje ako bi se kazalo da je ovaj događaj odredio ne samo ustrojstvo crkve u tadašnjoj srpskoj državi, već je uticao na njeno društveno i državno uređenje, dao i novi geopolitički značaj, slobodu na više nivoa, nove odgovornosti i odredio put kojim će srpski vladari i prvaci voditi svoj narod. I šta je to što je Nemanjiće učinilo velikom dinastijom, rodonačelnicima srpske srednjovekovne države, i šta je to što je učinilo Stefana Nemanjića kao prvovenčanog kralja? Zar Srbi nisu imali dinastije i pre Nemanjića, kako župane, tako i kraljeve, svete vladare, svetog Jovana Vladimira, kralja Mihajla Vojslavljevića, Konstantina Bodine i druge? Odgovor na ova pitanja sadržan je u delima dve ličnosti, Stefanu Nemanji i Rastku Nemanjiću, Svetom Savi, i u jednom događaju, proglašenju autokefalnosti Srpske crkve. Srpski narod se duhovno rodio i istorijski sazreo, odrastao ovim činom. U vremenu kada su padala moćna carstva, kada ništa nije delovalo sigurno i trajno, Sava Nemanjić je uspeo Srbe vezati za jedino neprolazno, Hrista i njegovu crkvu. Kao arhijepiskop učvrstio je položaj Srpske crkve kako prema jereticima, tako i u pravoslavnoj crkvi u celosti. Brojnim putovanjima je podizao ugled Srbije i njene arhijepiskopije. Čak i nakon ovog zemaljskog života bio uticajan ne samo u Srbiji, nego i na celom Balkanu i šire. Naša crkva je preko 800 godina čuvala i razvijala Svetosavlje i uticala na stvaranje Svetosavske države. Sveti Sava je preko svoje crkve, brojnih misionara i monaha u svom narodu usadio hrišćansku etiku i moralne principe. Rodilo se viteštvo kao norma, Srbima je u biti bilo ukorenjeno carstvo nebesko kao viši cilj, jedini za koji se vredi boriti i koji nadilazi sve materijalne stvari i situacije ovoga sveta. Upravo su ti principi i ciljevi čudesno održali srpski narod. Takvo ustrojstvo crkve, naroda i države izrodilo je svete, bogobojažljive kraljeve, arhijepiskope, svetitelje, narodne junake koji su nam bili izvor svetlosti i zvezde vodilje kada su sva druga svetla nestala. Da nije bilo Svetoga Save i Svetosavlja, ne bi bilo ni odgovora kneza Lazara na pitanje kojem će se privoleti carstvu. Njegov odgovor je svima dobro poznat, odgovor koji je sadržao suštinu Svetosavlja. Zemaljsko je za malena carstvo, a nebesko uvek i doveka. Tako su Srbi na Kosovu 1389. godine potvrdili svoj svetosavski put i nameru da sa njega ne skreću. Srpska pravoslavna crkva se postarala da narod ovo nikad ne zaboravi. I ne samo to, već je ovu žrtvu postavila kao primer generacijama koje će se rađati stolećima unapred. Kada su Osmanlije, kivne na slobodarski duh Srba, koji su dizali ustanak za ustankom, rešili da slome taj isti duh, šta su uradile? Udarili su na temelj srpstva, Svetog Savu. Mislili su da će spaljivanjem njegovih moštiju slomiti duh i veru u Srba. Međutim, Sava je odavno napustio telo i uselio se u srca ljudi. I naš narod je istrajao, naučen onom rečenicom iz Evanđelja: i ne bojte se onih koji ubijaju telo, a dušu ne mogu ubiti. Da nije bilo Svetosavlja, ne bi bilo ni Njegoša, ni njegovog gorskog vijenca, a ni heroja u srpskim ustancima pod Karađorđem i Milošem Obrenovićem, inspirisanih Svetosavljem zadojenih narodnih junaka, Miloša Obilića, Kraljevića Marka, Banovića Strahinje, Miloša Vojnovića i mnogih drugih. Prvi svetski rat Srbi su izneli kao viteške gromade, snažni moralni uzori koje je slavio ceo svet. I kogod je tražio razlog i izvor te snagi tog morala, došao je do Svetosavlja i Srpske crkve koje ga je negovala. Zaista biblijski primer naroda koji je Boga nosio u srcu i kojeg je Tvorac vodio i izbavljao iz svih ovozemaljskih nedaća. Ali došla su nova vremena. 20. vek, vek velikih stradanja srpskog naroda, doneo je nove ideje i vrednosti. Srbi su počeli da biraju zemaljsko umesto nebeskog carstva. Slavne narodne prvake, ratnike, državnike i svetitelje zamenile su marginalne ličnosti niskog morala.
Aktuelni materializam preti da potpuno uništi čoveka kao duhovno biće i pretvori ga u broj, statistiku, predvidljivo biće lišeno slobode. Svedoci smo duhovne krize koju prati kako moralna, tako i državnička kriza, a te krize se mogu prevazići isključivo ako se ide po redu. Prvo duhovni aspekt, pa tek onda moralni i državnički. Dakle, vraćanje svetosavlja. Zbog toga je bitno sećati se svetosavlja i upražnjavati svetosavlje, znati značaj koji za srpsku istoriju imalo proglašenje autokefalnosti naše crkve i kako je to uticalo na formiranje srpskog nacionalnog bića, njegovog istorijskog puta i njegove tek predstojeće budućnosti. Hvala na pažnji. Ostavite vaše mišljenje u komentarima i supscribeujte se na kanal.